I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Danas ćemo raditi tekst kao sa početka klipa. Pa idemo na File, New, dimenzije vi odaberite koje vam odgovaraju. Idemo na OK. Pozadinu isto birate sami koja vama paše, ja ću ići na Gradient Tool. Ovako. I već sam izabrao neku plavu boju. Više ljubičasta nego plava, ali nema veze. I napravit ću ovako. Dalje idemo na Type Tool i pišemo neki tekst. Boju ću staviti crnu. Tako. Sad da ovo da ne ostane ovako mali tekst, idemo na Edit, Free Transform i izvučemo ga ovako malo. Pokušamo ga nekako centrirati. U redu. Onda dalje idemo na Rasterize Type, pa na Edit, Transform i Perspektiva. Sad vi namještajte kako vama odgovara. Ja ću nekako ovako, kako još malo uspija. Tako, mislim da je ovo dovoljno. Malo ćemo ga ovako. Dalje idemo na Move Tool, prvi tool. Idemo Alt, naprijed dole, naprijed dole, naprijed dole, naprijed dole. Ja ću naprijed negdje 20 komada. Evo 19. Ajde još malo. Tako. Idemo na predzadnji. Držimo Shift. Idemo na prvi i piše Zlatko. Desni klik i Merge Layers. Da ih spoji u jedan. Dalje idemo na ovaj 25. Idemo desni klik. I Blending Options. Idemo na Gradient. Da dobijemo ovakav efekt. Idemo OK. I onda idemo na opet Blending Options. I Drop Shadow. Da bacimo neku sjenu. Sad meni ne paše da mi sjena ide ovdje, pa ću ja mišom prebaciti na gornju stranu. Tako. Sad namjestite sjenu ovisno o perspektivi. Ovako nekako. Sad možete vi ovako malo podebljavati. Znači ovako. I sad možete ovako povećavati. Ali ja ću staviti normalno. I jedno što nas još ostalo, idemo na 25. Držimo Shift 24. Opet spojimo. I dobili smo tekst kao što smo vidjeli na početku videa. I eto ga. To je to.